Katu kat nesingi hadirin ke jing syaweng kam uba wanshwa nong turu nong aiktien ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kum u Deputy Chairman ke Meghalaya Transport Corporation MTC nakaliang uniu rangba ulapan pau bo dan kanu ke jing babe halor kane. Habakran sikilat pathai kubor uba wanshwa nong turu ulaong bakakam syakripat ba kakam kordor banyak kekerdan hakakam sorkar. Ulaong bawatla ubat ki babun ki kam snong Henry umla satia bon wanra kanu ke jingkala haka imlang sa lang. Hoi ke kedai ke bopiong ngan i ke badem ngan libut ke beher. Henry hanga hi marwe ngan singo tangkat ni. Lada yanga hi kamut ngamyo ban syakri lene ngamyo ban yarap ya kajai benriu ke jongi ngasio kam kalong le no yanga ba bangan long kumubru syakni ke perthai. Hoi nomor nadu nongkong sing amdei ke sin ke banongkong nga tre ya kampaj ba ngala bat kum sket trishnong ngala bat kum rong ba shnong bat hoi menta ngala hangini ki hindiat snem baladep ngala batro kum tau ba piong kum diputi jong transport ngala tre tengadang mut ba hangne pat kan don kata ka jing yo lat ban chakri upai ba te handre pat hande hadin ba ngala lawat ngati yala ka jingmut ke jimperkhat ban ngalap pat ya kene ke MC Toda te hangne pat ngalap ba ki babun hi kemut ki basitom ban ya ke ba ngadon hapok ka government te nak ta daw ngamban si kemut nganlej ban yarap ya ke MC Toda bat ya ki pai ba hi jongi nomor ba andang ngawan hakani ke asusan ngalap kamtam ya ke gintai kena bapli bat kamtam ki bala mo ki ulok la khlat mangta ki haban pe ya ke yingasem ke jongki bat ki haban pe ya ki kun ban ha school ne bat kamtam habaki ut ki nam bapli lada ngim don abang ong ngim don mangi kinong elam kumun omde bang ong ba de kum mangane kemut ki nong elam hi jong MC Toda barok khoj kemut ki don kita ka mensim ban yirap yo bubun balang kata daw ngaro ngasim ya kene kalat bang nong baha bangan ya kene kam simet ke jonga bangan le yirap no yo pajba ken hanga hi marwe namar na do nong kong kisngi mga rung pok MC Toda ngalatip namar ngani tengko bat ke government te ke government hi kana mailat hi nga namar banga haban yaki bat rahat ban yele bat ke government te hadin ketu ba ngalayo ya ke city kam ke jonga ke terminate nga napo ka department hapo ki tu klip mat apor bang ayo pediang ya ketu ka message ke don jingta andre hadin san minute pat nga perkhat halidi mangong kan mento ayu nga bangan yo ya kene ka kaspa ladang ngamla ban burom ya ki produk persnam ngamla ban ai ki jing syakri ke bapakai produk persnam baha bangan ya kene ke badem ngan le be ya kene ke beher ngi pok MC Toda ku mangaong na kapor chakapor ya kren na kapor chakapor ngim don kinong yelam baro ngi de kinong yelam kijo bat ngila scam bat uso ula wan ban ngila yo to so bangila scam balai ngong kumta kum cepo shalang ke MC Toda kala ai kam kala ai jakpo yo pajba bat menta pila yo i nadu katu ke strik kum bangong menne ba nadu katu strik ba ladon ki kali ki jongi ki bala lej wala dak impat yo ya kata ka dor andai kala dang scam ban ai ke jing syakri yo pajba tangi kermen scam kum gi nong ilam ngale nong ilam ubarit tam pok ason gi jongi andai nga kermen scam ba ki bahalor ki jongaru kinang scam bat ki bahapo jongiru kindon be kene gam sem banile nak benta ka pating bat ka jai beriu ki jongi Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya